نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Barlık alemlerini, bütün alemlerini yoktan var kılıp, üzünün king rahmeti bilen, küçü kudreti bilen, yerlerini, köklerini tutup duruvchi, hareket ettiruvchi, yer yüzündeki barlık nimetlerini, barlık baylıkını edem balaları için yaraltıp, edem balalarına tapşırgan, şuşa nimetlerge şükür etip yaşayız deyip emir etken Allah Teala'ga hamd senelerimiz, maktavlarımız her vakitte bulup tursaydı. Siyikli Peygamberimizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge köngüllerimizin türünden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız erişip tursaydı. Üzümne de hem sizne de en birinci şiratta Allah Teala emir etken takvalıkka çakıram. İttakullah. İttakullah haysuma kuntum. Koydağına bulsağız da, nindigine halette bulsağız da, takvalıkını yuvaltmağız deyip. Peygamberimiz eyti sallallahu aleyhi ve sellem. Her vakitte Allah Teala'nın senin yanında bulganını tuyup duru. Hem Allah Teala tıygan haramlardan yırak bolu. Allah Teala senin üstüne yüklegen farzlarını üzüngüne vakitte da, başkalar yanında bulgan vakitte da, Şitilde bulganda da, Avrupa'da bulganda da, koydağına bulsan da unutmayça, onun emirlerine boysunup gaybedet kılığın, bu takvalık nibigine halette bulsan da. Koy bir kişi cemaat Allah Teala bilen elinteni tağında nığıtırga kirek bulgan vakitte, mesela çirlegen vakitte namazın taşlığı. Allah Teala bilen iki arada bulgan jipni izi. En kirek vakitte. Manda aru tugul bitti. Aru tugul yani şista tugul bitti. Banitsa en şista uğran her vakitte hılırlı sular bilen yiyip duratırgan. Yani banitsa elekti mi yaki koyadır şittirge yolga gitti mi bitti. Niktir ol namaz turunda uyulamayın. Allah Subhanahu ve Teala şu namazını cemaat Edem balası bilen üze arasında jip yasadı. Jip. Şu namazdan başka cemaat takvalık buluğu mümkün değil. Nindigine halde bolsan da.
beylep koydularmı seni? Türmede misin? Nindigine halde bolsan da, yatıp mı, oturup mı sen onu okurga teyir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisini getirem, Buhari hem Muslim hadislerinin en sahih bolgan hadislerinin jiyintigindakile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta istaqimu ve len tuhsu. To'g'ri bo'lasiz deydi. To'g'ri bo'luvdan, Alloh ko'rsatgan yo'ldan ayrila ko'rmagiz deydi. Bir nindi holatda de. Ve len tuhsu. Hem onun di ecrin hiç sona bitire almayacaqsınız siz deydi. Koy bir kişi cemaat çolay ecir degen narsega qiziqmaydi. Ecir. Ecir sevap. Tünle uyatıp çakırsalar, mene şuşunday iş var edi deydi. Bul bara tünle. Bara tünle. Yıklamı da. Lakin cemaat Allah Teala çakırgan urunga barmay. Ni gacep, ecir sevap Allah Teala vaqta ite. Kil minim yırtımadı. Anın yırtına kilip şuşun namazını oku cemaat. Bu takvalık çünkü sen Allah'ın yırtın yaratasın degen söz. Kim Allah'ın yırtın yaratmay, ol kilmey. Bunun başka sırrı yok. Allah'ın yırtın yaratkan kişilerine kileler namazga. Mescidke. Yani bu mescid. To'g'ri bo'ladiz deydi. Hem sona bitire olmasız ecrin deydi. Mene kıyamet gününde en kerekli bolgan ecir. En kerekli bolgan eybir kıyamet gününde. Mene şunlardan başka biten bir nerse de kerekmi. Tağın mene şunun gına hatlı, zerre hatligine ecir bulsa idi deyip sıraylar. Jitmeyi ölçevge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte evvelu ma yuhasabu bihil abdu yevmel kıyame. Kıyamet gününde deyip en birinci sıralatırgan, hisap etiletirgan, açıt bildire Allah Teala, açıt sırayı namaz hakkında deyip. Es-salah. Uraza turunda tügel, haç turunda tügel, zekat turunda tügel, sadaka turunda tügel, eti enin hakkında tügel, alarda zor eybir bolsa da, bik zor farzlar bolsa da, en birinci namaz deyip. Hazır Allah Teala feriştelerge etti. Tikşirigiz namazın deyip. Sıfat. На качество. Нинди o. Ve in saluhat. Eğer de tüzük bulsa, tüzük sıfatlı bulsa, yakşı bulsa deyip. Kad efleha ve necah. Ol kişi umışka erişti deyip, hem kıtıldı deyip. Tüzük bulsa, okılgan bulsa, okılmagan bulsa tügel. Tüzük bulsa, hazır nindidir kimçilikler var. Allah Teala gadil. Karagız diye isteme namazları nefil. Nefil namazların karagız. Mesela ile namazında 4 rekat sünnet, onlar 2 rekat sünnet olur bir isteme namazlar tabi sünnet. Onlarını karagız, zuha namazların karagız, vitir namazların karagız. Tünle okulatırgan namazlarını karagız. Mescidke kilip kirgeç okulatırgan namazını karagız. Başka namazlarını, teravih namazlarını, hem başka tüngi namazlarını, karagız isteme namazlarını, hem alarını tekşirgenden soň, alar bilen di, farzlarda bulgan kemçiliklerini kaplagız di. Cemaat, Allah Teala gadil. Farzlar kemçilikle bitti demi. Başka namazlarını karagız da, farzdağı bulgan kemçiliklerini kaplagız di. Eğer kaplarlık bolsa cemaat. Şuna göre kıyamet gününde ecir, sevap bizning en zor baylık defitsit. Allah Teala şuna göre aytadi. Fe inneme tuvaffawna ujurakum yawmal qiyame. Kıyamet gününde sizge tuturup
biriler sizden ecir sevaplarınız değil. Mena kerekmeydi. Cemaat kişi üz-üzüne saran, mena jite birsi de değil. Şahsen mena birsi de jite değil. İde okugan bir sevabında 27 sevap. Allah Teala'nın bu 27 digenine isi de gitmeyi. Mena jite birsi de. Jitmiyor sana. Eğer jitken olsa cemaat, Peygamberimiz etmegen bulur idi. Jite deyip, etken bulur idi. Medine şehrine, Mekke şehrinden küçken vakitinde indi cemaat, Koba meçetin sala, nik meçet sala. Talibinde bir ştab kuvartira salıp gitimeli, manda benim bir ornum bulur, ofis bulur, bargaç tağın birini salırman, anda bir tağı bir ofis bulur deyip etmeyi. İyi salam deyimi, meçit sala Koba'da, ana Medine'de bargaç en birinci meçit sala. Niçin? Okuluruz, ilerimizde okuluruz deyimi. Koyda cemaat, takvalık. Kim için ol? وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler Allah'nınki. Hazretlerinki tugul. Mescitler Allah'ınki diye Allah subhanehu ve teala. Namaz Allah Teala bilen beyli tırgan urun bulsa, şuşu ilimten bilen Allah Teala'ga yılışa tırgan, saklı tırgan, saklana tırgan urunun ol küymege sin Nuh peygamberinin küymesine kirgen şekilde şuşu namaz bilen. Mescid ol küyme. Kim şuşu küymege kirdi? Nuh peygamberinin küymesine kirip tufan suundan kıtılgan şekilde Allah Teala kıtkara şuşu bendeler. Mescitler Allah Teala'nın küymesi. Şuna göre Allah Teala sırayı kıyamet gününde en birinci namazı. Eğer de namaz tüzük bulmasa, kabul bulmagan bulsa, bütün amellerini ölçemiyor Allah Teala. Başka amellerin bile kıtılırga yok. Sıfat. Bir vakitne Abdullah ibn Ömer'nin radıyallahu anhuma, bu Ömer ibn Hattab'ın oğlu işigin kavalar. Sıravçı kirgen, sıranıcı, hayırcı. Abdullah eyte oğluna bir de okça, dirhem. Okçanı bire. Okçanı bire de oğlundan birdire, oğlu aşağı. Okçanı birdire de oğlu etisiyen nakile deyte Tekabbelallahu ya ebeteh ey etkeyim dey. Allah kabul etsin dey. Sadakamını dey. Abdullah eyte şul vakitte ey oğlum dey. Eğer min bilsem dey. Allah karşısında kılgan secdemdin dey. Kabul bulganın dey. Secde. Bir secde. Kabul bulganın bilsem dey. Min şul halde ölüne tiler idim dey. Birgen sadakamның kabul bulganlığın bilsem dey. Min tiler idim şul vakitte ölüne dey. Şul halde kabul bulgan halde. Bilmiriz kabul bulgan. Şankur cemaat namazlı kişi ol kurkuda bulurga tiyişli. Ümitlene özü lekin kurkuda bulurga tiyişli. Lakin cemaat koy bir kişi bütünley namazga ihtibarı yok. Namaz vakti kire namazga ihtibarı yok. Ozan eytile ozanga ihtibarı yok. Meçitte namaz okula cemaat eytesim kile kiç bilen yok. İş bitti. İş saat işten son korangı tüşe. O bile cemaat meçitte namaz okula. Lakin cemaat ol televizörün kabızgan, divanga oturgan, ol televizör karıyor cemaat. Nik sin gafil. Nik sin Allah Teala'nın ecrin, sevabın ümit etkenin halde şuşu namaz okuçular bilen namazda tügül.
Seni нәрсе мәҗбүр итә? Шушы урыныңнан торып, син үзеңне инде җәмәгать бик зур дәрәҗәдә саныйсың демәк. Инде син җәннәттә. Менә җәмәгать Гомәр ибн Хаттаб. Бай улы турында булды Гомәр ибн Хаттаб турында. Гомәр ибн Хаттаб йөри урамда, Мәдинә шәһәренең урамнарында йөри. Күрә бер кешене. Әбу Лу'лу әл-Мәҗүси, бу Иранны яулап алганнан соң Шугба ибн Мугира дигән сахабәгә ияреп аның хезмәтчесе булып тора. Кулы. Гомәр сорый: "Син ди шул кешеме?" "Шул кеше" ди. "Син нәрсә белән шөгыльләнәсең?" "Мин тимерче дә ди, мин ди балта остасы ди һәм башкалар. Мин сине ишеткән идем ди, син тегермән ясый аласың, җил белән эшли торган. Җил белән эшли торган тегермән ясый аласың дип ишеткән идем" ди. Бу кеше әйтә, Әбу Лу'лу. "Мин ди шундый әйбер ясый алам ди. Шундый әйбер эшли алам ди. Минем ул эшләгән эшем хакында ди, көнчыгышта да һәм көнбатышта да сөйләячәкләр ди. Бөтен җирдә." Гомәр ибн Хаттаб әйтә, киткән вакытында, "Карале ди, бу миңа бит янады ди. Бу миңа вәгъдә итте ди. Сизә нәрсә уйлаган, нәрсә әйткәнен, үтерергә җыенган. Ләкин туптыруга әйтми. Кайта да Әбу Лу'лу ханҗар ясый. Уртада тоткасы, ике якта пычак, гади пычак түгел. Ай буе агулый шушы пычак ханҗарны, ай буе. Һәм бер айдан соң төнле кирип, мәчеткә кирип, михраб турысына яшеренә, анда җәмәгать люстралар, лампочкалар янып тормый, нәтиҗәсен табарлык, яктылык юк. Ярым караңгылык, шушында кирип яшеренә бер урынга. Иртәнге намазга киләләр. Гомәр баса, радиллаһу анһу, сафларга тезә, укыта башлый. Бер рәкъгатны укыта, икенче рәкъгатны укыта, көтеп тора. Икенче рәкъгат вакытында чыгып, шушы ханҗары белән кадый Гомәргә. Көкрәгенә, корсагына, аркасына Гомәр егыла. Һәм бер каяда качып чыгарга урын юк, халык бөтен җирдә. Һәм нишләргә белмичә ханҗары белән селтәнә ишеккә таба йөгерә. Сахабәләрне яралап. 7 сахабә шушында үлә. 7 сахабә. Һәм берсе өстендәге чапанын салып, өстенә ыргытып, нишләргә белмәгәч үзен-үзе үтерә шушы мәҗүси. Шушында җәмәгать нәрсә турында әйтәсем килә. Гомәр ибн Хаттаб аңсыз ята. Әле үлмәгән. Улы килә Абдулла. Алып китәләр өенә. Яткыралар. Башын итәгенә куя, әтисенең башын итәгенә куя. Чалмасын сүтеп, яраларын бәйли. Кулларын куеп караса, куллары, бармаклары корсагына кирип китә, яра шундый зур. Кан ага. Аңына килә бер заманны. Гомәр радиллаһу анһу аңына килгәч, бөтенесенә карый, бөтенесе елый. Нәрсә булды? Мине кем үтерде? Кем иде? Дип сорамый. Беренче сорау. Намаз укыдылармы ди? Иртәнге намазны. Намаз укыдылармы дип сорый. Ләкин андый сорауны көтмиләр сахабалар. Намаз укыдылар ди. Әлхәмдүлилләһ ди Гомәр. Әлхәмдүлилләһ. Бәхете юк ди шул кешенең ди намаз калдырган кешенең. Намаз калдырган кешенең бәхете юк ди. Шуннан соң бераздан су сорый. Су китерә. Тагын Габдулла эчәргә су сорый дип уйлый. Юк ди, миңа эчәргә түгел, тәһарәткә су кирәк.
Şul halde taharet alıp cemaat. Göz aldına getiriniz birer koya işte kabinet birer kabinette oturatırgan, yaki больницада yatatıran, palatada yatatıran kişini ağır haldeki, Ömer susrı taharet alıp, şul halde necik gerek namaz okuyor. Şu halde, çünkü onun namazı kaldı, namazını okuyor şul halde. Şundan soň cemaat, bu oldu ikincisi. Üçüncüsü, namazın okup bitirgenden soň köpten kütülgen sorawuny bire. Kim üterdi meni deyip, o endi bile bilgen. Kim meni üterdi deyip, kim yaraladı, kim üterdi. Falan Ebu Lu'lu el-Mecusi. Şol kişi üterdi deyip. Şundan soň min onu bir ay ilik көрген edim bazarda deyip, şol malay meni deyip, şol yigit meni deyip. Eyye deyip, deyip eytler. Tağın eytler, elhamdülillah. Nerse için şolay deyip eyteceğim. Meni deyip, namaz okumagan kişi üterdi deyip. Namaz okumagan kişi kulundan deyip, ölüm sebeple elhamdülillah. Allah'a maktav olsun deyip. Mina karşı deyip, o bir sözde eyte almayacak deyip, kıyamet gününde deyip. Namazsız Allah Teala bilen, Allah Teala'nın onun arasında bir nesne de yok. Ömer ibn Hattab şuşulay ettirip, şehit bolup gitip baradı dünyadan. Radıyallahu anh. Cemaat bu kıssalar bütünüsü namaz bilen değildir. Allah Teala'nın rizalığın ümit etü. Allah Teala'dan korku, onun rahmetin ümit etü. Bu kıssalardan cemaat biz gıybret alırlar deyir. Namazlarımızı koygırtırga. Birinci şiratta namazını koyar, birinci orunga koyar. Şunun sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte فَاِنَّ خَيْرَ اَغْمَالِكُمْ اَصْصَلَاةِ Sizin en hayırlı ameliniz ol namazdı. وَلَا يُخَافِزُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَا يُخَافِزُ عَلَى الْوُضُوءِ اِلَّا الْمُؤْمِنِ Müminden başka değil, teharetli başka bir evde yirmiydi. Teharetli buluruz değil. Kıyamet gününde değil, benim ümmetim değil. Kilirler değil. Bitlerinde nur bulur değil. Hurran muhaccelin. Bitlerinde nur bulur değil. Kullarında hem ayaklarında nur bulur değil. Min eseril vudu. Teharet olgan urunları yaktırır değil. Femen arade en yutila hurratehu felyefal. Eğer bir evde şu nurunu değil, devamlı buluğun tilesedi, teharetli bulsun deyip. Namaz bilen değil cemaat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti şunun bile ayrılıp duracak. Bitleri nurlu, kulları nurlu, ayakları nurlu olacak. Allah subhanehu ve teala her barışalarımızla da namazlı bulurlar, secdeli bulurlar, nimdigine hal, nimdigine uçrak bulmasın. Allah Teala'nı unutmamızın bilgisi itip namazlarımızı okurga vakitinde okurga tırışırga. Hem şu namazlarımızı ihlaslı, huşuk bilen Allah Teala'ya birilgen halde başkarırga. Allah Subhanahu ve Teala nasip etseydi. Aqulu kavli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairi cemaatil muslimin el-hadirin ecma'in. İnnehu huvel gafurur rahim. Es-semi'u dua. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslîmen. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.